Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngidlule fast enhle kahle kahle umuntu kumele ashintshe amashidi mike nini ngawafaka nalama Jovate for sure sewana 6 months anuka amathi phu mara kungqono ngoba ngilala ngiyiwana ngapha ngibhema ama-drugs ubaba umloda ngeke angifikele ebusuku lapha shuthi imqamelo wami fast bese ngiqedile ukudlula lapha ngakhumbula ukuthi konje lapha ekareni ngishiyele umuntu wami engiwuthetheleni emaplazini ngithize ngizopheka uma ngifika lana endlini nguphu ngibonile on my previous blog and business ngibuza ukuthi yini igama lalo muthi guys igama lalo muthi lona yitiye usebenza izinto eziningi uyaklinana nokuklinana but mina manje ngiyophuzela ifika lami yasifika lami langisokolisa bafowethu bathula phana ama-sinus niyayizwa mos nevoice yami kodwa ayisawundi kahle mara mangiceda ukuphuza lana ngizabe ngi-right ayi kula malanga i-Middleburg isibhekene nempica abadala sine-load shedding yamanzi amanzi akhona ukuhamba the whole day dololo next ukulethelwa amanzi but boma-past years ngezwa bathi bathenga amatraka azosilethela amanzi mawangaphumi epompini ayi yazini mara nangazi-ke mos mina ngiyindoda amaplani kuhlezi kunoplan B ngathi yazi nathi ngithathela amanzi lawo lapha ku-dispenser and yiwo-ke amanzi okuphuza khona lana endlini wokugcina mara ngavela ngathi yazi ndawanye awathatha wona umuntu omele amanzi lana endlini kumele aphuze letiya lami hlize malisaphekeka lapha ko-microwave letiya lami ngathi yazi nathi ngiqedelele leyoko lezinkukhu lapha loko ngalishiyanga ngaliqede ngodisemba mangithi uDisemba is an animal progress ngisuke ngikhulumela izinto ezisona phela ngodisemba siyakhohlwa ukuthi kahle kahle lempilo esiyiphilako i-reality asisemovini into engifuna ukuyenza mayelana okwenu ukuvala lana phezulu cause lezi nkukhu lezi uyazifaka ngabhazifly eziphumele ngaphandle nhle kahle kahle ngifuna ukuvala ngikhipe lezi zinkulu kusala amantswele kuphela khuluma nani kukumanje enye iphumile yaphuma namantswele ayi-2 ibhizi gelagela nayo estradini ingasikudala zabatshayiswe makara plus niyabona nani manje izikolo zivuliwe ama-avanzi aphithizela hamba speed 120 lana endleleni sewahlangene namaphola hawa i-chicken accident left and right and center fast itiya lami bese selibilile lapha ngidathi ngiyalichecka ukuthi ilibile kanjani hayi mangithi ngiyalibheka ngiyalibona ukuthi aliteregile listronge leli angasamoshanga sikhathi ngasho ngilithela phakathi kweglazi fast lapha ishi konje akusiyiglazi leli zabe seningi-correcta lapha kuma-comments it's a plastic cup lana ngithi ibeza nge-plastic cup yabona la ma-container lana asebenza umsebenzi ohlukahlukene kweminye imizi bageza ngawo amazinyo abanye bayasebenzisa ukuziphuzela izimbiza zawo nezindayela nama-hambok tea yemara guys ubani okwazi ukwenza i-hambok tea lapha engiyayidinga yona ngiyalibisela round 2 letiya lami lapha ku-microwave phela kumele lize ligcwale 2 liter ngikhona ukuliphuza iviki lonke malisoje libile lapha athi ngizwe lele ngilenzile ukuthi litesta kanjani mara ngathi liyachisa yonke no lona liyababa mara hayi kangako yabona mase sojwayele ukuphuza ala sikho isihlahla esinye sisazokubabela empilweni kodwa guys ngiyakhumbula ukuthi when you use the link and promo code on my bio you get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 it's January 2026 thatha ama-chance thatha ama-millions just click the link kwazi wani wathola sowuma-1000 ingasikudala angisho guys ngintsheliile ukuthi umshana ubhizi nge-homeschooling and yimi uthishera wakhe lana bese sibhizi ngeyi-assignment enzima kakhulu njengoba izikolo ziceda ukuvula namuhla nami sengivulile ngize ngamnikeza ne-assignment kusasa ngiyayifuna ifaka submit ngimshayisa isitulo somoya niyasazi mara isitulo somoya hey isikhule siphanishwa thina masafundi isikolo umema kutshela ukuthi yema phambili ujame ngenyawo eli-1 athi uyobala until ku-100 athi makafika kuboma-70 something uwe athi ngiqalisa phasi mara makuyisitulo somoya sona besibuhlungu kakhulu jojo bowuzithola sokuchacazela lapha ngathi u-engine etrekela mina benginganankinga shem nala ma-punishment lawo eziloko ungashaya umntwana ngathi ushaya idonko uthole somshaya ngempama that's totally wrong abantwana kuyafuneka ukuthi ngathi ungabathuselanyana phela ukuthi kube nento abayisabako bazokwazi ukukhuthalanyana noma umuntu aqaba ungabhali homework abuye akhumbula ukuthi ngiyoshaya isitulo somoya mosikusasa mara ngikuqaleke ukuthi uthusele igeneration yamayo uzithola so-trenda lapha ku-TikTok but ending a video with the niyayazi the trend leyo sonke lesikhathi ngiswela amanzi mara kune-jojo tank lapha esikolweni awu ngeke bafowethu phela nami ngiyisecurity lana nesikolweni nathi ngiyeqa istrada fast ne-emere ngiyokha amanzi